Boom. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam mamalu ai. Watukufu wa jamalif dogumba Mwenyezi Mungu hukamjua wanono ho hanza rabbil alamin. Wa alaikum assalam nasiri salah. Mwenyezi Mungu ajele kamjua wanono umaleni kaudum liyo hanyoti pia. Watukufu wa jamalif wa Komor. Wa alaikum assalam ma soeur mama Nazadi. Hauka haini wakati mwanadamu ya juha ya shelewa mnono mruhimidi ya Mwenyezi Mungu hashukuri ya Mungu banda winji walala kwa jajwa hau winji wa juhanza wajihe kwa tujuha hau winji wa juhanza karkeda sina wano kwa wati yode mana ruhimidi ya Mwenyezi Mungu arjaili ezjoka na her yarjaili ezakher hunduniani yaripuwe no wanadamu wapione maandui no wanadamu wakanti juma upula na sheo hau kasinga rambao na sikardo pa sheo si wamba ye Mwenyezi Mungu hailewa si wamba ye Mwenyezi Mungu hajuzia haukangar aminu kaizuramba ungar hunrao maana gar aminu kaizuramba Mwenyezi Mungu nuko kabuli haukangasi ngarjokangasi wenji no owinji wa hapu ngabwailewa ngabwatsuelewa ngabwe makalboshi ngabwatsu makalboshi ngabwafaze roho ngabwatsu faze roho karna we yaba nupuwan ro patson raibu sha izor juhamba duhamba uka imwenyi hadisi ya ilewe na wenji wale ukaya horindana nayi yotsi njema. Watukufu wa jamalif partage le direct. Watukufu garjo vumbaze sujirlonizo bakatsu hanzardola tsawakati hauka ngaranzao jeri do tour numero wanro wado para ilio participe. Wa alaikum salam Muhammad mana mtukufu. Watukufu wa jamalif ze sujirlonizo rahare janji harma wana detail wasaya dokaya na partage parce que eka mru ngwanzo lance message y a des messages hauno wanada Mungu wao nano wandu emru ikado mronzo mrongozi mrungo yomkinishi hanjia hailo kazi nzambao yine do kweli vomiereze. Watukufu wa Komor ezamando do mombeli anidwa Mwenyezi Mungu ajalika haina mkomoru junro ni mahala ikekange mnono yolo mwadi yabone yolo natambuzila we uhanza rabbil alamin. Ces sujets-là, nous ont comme d'habitude, si on a ces sujets, il y a ujibiwa ya baki, il y a ujibiwa ya la wesoaf. Les sujets à mando, oui, manamishe, ikao, désolé, nous en a chanhangu, mais on manzani, même tukuzani, cheka si jaza umambia ni réalité, car na de paro nyanyara, garjo mabanize kweli ne wake zangwa hamaste. Manam shohatu kao, gena nationalité. Gena makirtasi hazalwa nayo daye mzungu ukaswa kumira si ujihadaya rdiwa za ukasisi kabatsi koko mkomori walamba ye mkomori mzungu soti pia swa komori yomkinishi hamru hakana mbabahe mzungu yamba mru ikange metisi s'il s'agit de métissage sha owinji wa hanu rajahunu manga nitsi wa Faransa pure ni wa Faransa makirtasi ni wa zungu makirtasi ni wa komoridamu mwana mshwatu woi halolo ndule ya mwano na mwangalika yu bahati hakana kela jingia kaulolo hakana 30 halolo ndule ya mwano hashindi hafanya mahamira rdene mrumahe kwa jaelewana mwana mewa mwano wamana hajalo londola ya vili banda wamana imrumende zahe bande mrumsheka jaka uzaya langa bwanada mwatsoyo la ukaya vanu mwana yobo mru Mwenyezi Mungu shatsi mwanadamu yobo mru mwana Mungu hajalo londola ya vili imwana mshola hayeshi mahamine dena emrumai kajazaya yabo deja satimizi 37 ans dola ya mwando banda halolo hama mongomira fanya 3 ans yo 33 ans
hajalo na ndola ya vili ni mwanamme wa vili yendola raru ila deni mwanamme lo ashidwa fanya kelage trans ani mahamine iyo 37 ans kajazaya hajalo lo ni mwanamme wa raru mwanamme wa raru hashidi hafanya kelage denaye uhafanya 3 ans denaye yabo hashidi hafanya 40 na kajaparo renga grossesse kejaparo njia wala kejaparo kanti haini mwanamme ya mlola ya nzuya za ya tozaya yohenda za ibanda emrumshika tuzaya wenji gwadwa za ukayo mrumana Mungu shati mwanadamu hajahalolwa ni mwanamme ya janyumeni mempa kwa jatimisi 2 ans mwanamshi harange grossesse avaharzamba uhazaya ulhazie mwana ola yatim deklare namba bahe shaha para ola mrumme ya mlola wara mbahari haka umanza haparola ja deklare mwana gajuja banjeri zambi karna kaulia hata sura mwanadamu karna kaulia hata sura ya mwanadamu yemzade weye familia hikaubidi warekonese ukaya yemrumshe wengi wapeu wanaume wararua hulo la wahuranti wendaza hobari kujaka uzaya wadiwa zakaba niyo bumruma na Mungu chati mwanadamu uje ulo lwa ni mria janyumeni utona kirtasi Mnyezi Mungu hujande uhunde na mwana uzaye wamba kutumnike mwana yanziye mwanahe yarekonese mwanahe ya jongla kirtase shango parola mrume wararu ya kahulola baruka hufuhai garjo uzamba ridetaye hate mzade we yaone yasikitie na ne famiyahe warambo ya ukaya emana hao ye wapeo yo de sujet ya mwando ye sujet ya vili inu sujet ya weshelezizana haukaya mwana mshohato yaranti mzaza hahe baada yaranti mzaza hahe panda 5 ya dunga muhindi enda zahe alaikumussalam bahia tijibuze salamu zanyo tipia watukufu yaranti mzaza hahe panda 5 na waka wararu wanashwara wararu wadungu wa jeni yaranti mzaza hahe demuhu wantipia wamrantisha demuhu hende haono ya andhabu yahe hasufre hosomwe muhidi ya mlola abasar zamba uhaelewa hareje ya mzaya haono ya ukaya nani pare mwana mangu turamu haukaya turamu haparofanye mesajinu raili tiranti mzaza hangu tende zangu hakauri konseye suwana razalo faransa ukaya mrati duranti mzaza ya hasibabu mrumme utona randoma hani para dene mzazahi banda harejei mahaya waza haonukaya vomye nambe vomye niko wabaki konsei haukaya hatsawa mrumme mjeni mhindi marabu hendezahe haranti mzazahe badala ya souffrance shatsa bekanga muyambo gamjwambe helu wakaunanti mzaza hawendeza watukufu wa jamalif rahare jajarma e message hak raditaye ramonesani ile mzade wanadamu waelewa izurambao kangarambao pour sauver le cœur de gens, pour sauver le cœur de nos mamans, pour sauver le cœur de nos sœurs. Raraja jarme sujet ganjo monesani manyanyasi tsoi shababi yalatsa yesejuriahe nane carte de bus yahe ikawe jeune hatabasa kajapase kirtasiahe le ujaba nurambe gamjo muhezaba no mumrambo suraya ya ujuo ishababi woi na mpartage hata yao ni atajodo fumbale zina lahe ikawa wenge hunu Marseille bazi parso wa Marseille wenge hunu bese boulevard national de adresse ikawa ya hahi ilo harama ekirtase séjour yahe davanu boulevard national sharende ya bolito ke rireme hodaoni ho kaljanra mro alijibu imanyanya sopora Muhammad Sulaim saboy ti Sulaim wa Masulaim saboy ti Sulaim wa Masulaim je sais pas en tout cas yo para faikali Muhammad Sulaim Aïmara. Par Mama Sulaim, on joue de mana. Désolé. Désolé.
désolé ukaya mama Sulaim wemdu wa irdarasa wemwana mtoto wa irdarasa Faikali Mohamed Sulaim gamangalio ukaya eske utile mwana watukufu Mwenyezi Mungu narnike khatima njema na mwisho mwema liko wanadamu wahanza na duniani ya udoa na nezembi nezichange haukaya wanadamu wenji wajuhanza ribaki harumambi na upula na sheo na uteza na sheri haukaya mkomori kanza njema kajinjema kaelewa njema itoti upua sheo. Mama Sulaimu par sa carte de séjour ya mwana kwamba Faikali Mohamed Sulaimu utile mwana wao. Ok, c'est bon, on va couper bangaman direct. Bon, waitindai watukufu wa Jamalif do munesani ye séjour ya hemanyanyasi walati de séjour ne le photo emanyasi yohamba Faikali Mohamed Sulaim oi de gamina e séjour yahe ngasinio nana e carte de bus Faikali Mohamed Sulaim yo ujiona hau yo ujoma ye motooi ya mwambie na eka ngujo banda woi jeni ngujo dungana na para wahe ya je arenge inde séjour yahe garjoi tata zambavi inde séjour yahe tsainu garjo naji ya dungani na para ya je arenge séjour yahe nana ye carte de bus ya yabunga mridini muhezetse na jondar mwe sujet Faikali Mohamed Sulaim ya umjuo na mpartage hata ye mwenye séjour inu ne carte de bus inu ya parhani ya jairengi Faikali Mohamed Sulaim watukufu wa Jamalif garde hormaze sujet za haka rimambia nuka ya karitina wakati ilijoka uzia izoramba au wakati kao ye mkomori ye mziro huelewa na singara aminuka izoramba au kartupa shewo kartutu zanrwanda bu hauka ya izoramba ungarambao heli yabidi zamba nemru ya change rare janjarma ze sujet gamrongozo wanwa umetsa wanu haukaya ngabwana umewajihanti ya ukayo wanwa shaha ukwana wanikashe wala kwana wanika wakati kangwa odona wanu haukanga bumanamme ikawo yekemru mshahe nge yabo ngabo mru yabo haunga bumanamshe yabo okwa ononziro hopondwa shaha sheo hauwarongoze helikao do wanzao na mkira adhimkane mbanu kuhamba mdojo fasira savoir vivre gerande mrumshe wa yamba ya nziwa ya wama gerabe mrumshe kao mruhaza wanadenae vanu haini mruto respecte mrumshahe wahate manamshahe kanom respecte na haina mrikao katu respecte mrumshahe da hata ye mzaza kanom respecte leunga udone mrumshaho bana hupawa telefoni gobabu gorongoda wana manamsho telefoni haudaona manzanwa he mrumshaho haudaona mrikao ushilane da wanae usubuturo ngoze mrumshaho si ujewil wake mrubana yaone hauyaishie haupake manamshe bala nge balango insiste udotuze mrumshaho adabu udoro ngoze mrumshaho nae wotsu binadamu na rishange ile bumba bilo si wanaume bumba na ukaya kabati mngu ikangu jona ukawede mrumshahangu mzatsaho wanangu mfana mimbona nami shinu wakati joka hanza ulongoze mrumshaho nai deva wangu jumrongoza nai kamtina difference sawa ni wahidi wanu kangwa ngozonga shaho monzani hata maruo watlia yabogarma biao ni wanaume majihanti ya ukaya homalao ni hani haumonziani hawekangani na waruma wa eberge haudekangani na wajeni waloma lahoni nika mkani hatamba piti nongo shahanyu nyi warongoze likado manzao mais le cœur parce que ma pirate wajangwa wandiso signalé direct gamrongozo nyi wanaume na mdule inspector wa shahanyu damrumshe daholituna mrumshe lohamba daho lahuro abu daholituna mrumshe lohamba daho lahuro abu gamrudini mwambie haukanga wanaume wenji walu Marseille bana daiki wadungana dunonga shaho mwenziani uko kana mbapiti kawde mrumshangu di mzazaho wanahangu ikanga omalaoni hao haukabanu ikanga ohaho bushunga ipasi wajam jeno dahoni
jimetrize utilongoze mrumshaho memu hoto mlongoza hajiku mlongoze shu binadamu umlongoze hambabi umrespekte ikawa ukurespekte mrumshaho wakati kaungabo mru respekte mrumshe ikawa rongoze mrumshaho na ingabo mroda honi utilongoze mrumshaho na mrumshe kajameri te yarongozwa nayi hau yatozwa adabu. Oui mon frère madame Dahaju kariti pareil. Oui, yabo warongoza odo wanadamu wai. Do wapeu. Haukaswa wanadamu wapeu. Wale karaba mkomori ya wata mimi gamiboro kwa mimi mwanamme. Na mkeravi. Ya ujokoda honi. Haukaya mwanamme ikango ujoko telefoni. Hauwake mwanamshevara. Manzanwa hemrumsha. Haude mwanamshwa. Hau manzanuloda honi. Usubuturo ngoze mrumsha hona hii deva hemjeni wala bala. Haurongoze mrumshaho na idevahe manzanwa hobana. Haurongoze mrumshaho na idevahe mwanamshaho bana. Haurongoze mrumshaho na idevahe invite ya invito daun. What's binadamu? Yo makido respect. Haukabano winjwa hatu swana makomori yekamru halo la mrumshe. Mrumshe hazaya nyuwa konsidere makoko. S'il vous plaît. Na mrespekto anasho hatu. Na mwatukuze. Ya huzalia wana ula hauzalia ya fituri yaho shalonga webala hukanti kutu panse kutu ona ya ukaya vanunga midabina mrubanu ya mrumshangu tso ibanu gamrugoze mrumshana mrungoze shimastehi ntimrungoze sutso badabu ntimenase ntimrikio shamjihansi okabanda wangu hamadani hatuanashwa nyinyi kama respect hatuazaza nyinyi kama stay. Yala tuefu mnyezi mwanamike hatima njema. Leongo jona ukemru mshaho kutumstehiba deja ngomono hamange mnduhazi. Haungo monokaya ge perime. Kabajaha perime ya mrumshi. Ya hubulezi ungoza. Ya hunika. Ya hunese valora izungoza. Yenda hata ya hunika wana. Uhuleleyo wana. Wede mrumshi. Shamjihansi ukaya bon. Mi bogosi. Écoute. Kuju hawada sambabwaj. Ishia. Panuaj an. Yao. Womba unyohamba ukaya mal élevé. Womle lwanai. Abunga jawrambie nyuwa naume. Ikawe bazia hanyu. Kamtustehi uwanrosha hanyu. Ho usonimwa. Uwanzani wao ho uwanzani wanyu. Kamtusteho wanrosha hanyu wakati kao gawo wajeni hodamoni. Kamtusteho wanrosha hanyu yekanga ni o telefoni da nina wangu mhadisi yo. Yekanga o telefoni da wana mrugu hadisi beke mrumshao. Afanya n'importe quoi. T'as pas droit de la crier devant quelqu'un. T'as pas droit de la marque de respect devant quelqu'un. Na mkela di mrensi mkanimbangu kwamba ubinadamu. Na mkanibanu kwamba ubinadamu. Na kanibanu kwamba ubinadamu suwana umerenso upeu. Yala tuif. Yodemana kwamba nywana shohangu. Hewe. Mbuna tsila ngeshonga ipasisha mrume. Na wanze hata. Ya wanzize hata. Ya hufanye Burundi. Ya hubeho wenguni. Ya hubeho au 7e siècle. Je sais pas quoi dire à vrai dire. Ya ube à n'importe où. Wallah. Utitsawe mrume hano wana. Haukasi wanauma koma la plupart ya hatu. Katu pense. Ye avenir ya hanu nyonrosha hatu. Nanu wana hatu. Chazoli pense o. Gari pense o mzirengo. Na uvantara. Na uka. Nimide mrume. Je vais parler comme je vais. Ou je vais la insulter comme je vais. Wana sho hatu gajamerito wa insulter wa. Na mdo jue fasili ya mrumshe. Mdo Dieu facile ya malezi. Mdo Dieu facile ya mwana mshomru. Hauka ya mru ya tu. Urespecte mru msha. Ya trete mru msha. Devant mru. Ya mdeya. Ya mrugo zane ya mrakio. Ule hata mzaza ya just mutare me mzaza ya mbe. Ya wulka obire point yu hauka iti de suje hatu. Shalka obire rambabi. Rambi enyu wanaume. Ika uka mtu respecte. Wanrosha hanyu. Yekanga nidanyina.
wajeni kamtu respecte wanrosha hanyu yekanga danina wanzani wanyu kamtu respecte wanrosha hanyu yekanga bo wanzani wa ho wanrosha hanyu ho wanzani wanyu hoda honi baike doda honi ngaudone mrumshe shekanga bo manzani mrumsha ho bala goma ke mrumsha ho respect wotsu binadamu na mzie na mrespecte wanrosha hanyu utuonese manzani ho ke mrumsha go mfanyazo manzanzao utuonese manzani ke mrumsha go mumde ya bakanga ekanga manzo utuonese manzani ho kaya mrumsha go mido mtarumu là je vais parler comme je veux non. Et quand vous respectez mrumsha deva hema zanwa hau deva mrubala wallahi manadamu wala bujodo pakwe mrumsha haukaya mru ikawe mrumsha ho kutumo na hindu gomrogozo na ideva mru gomrokio deva mru gomdeyo deva mru wallahi manadamu wala gujo ani guto jona hukabale mrumshahu ye pindo nana gujo kanti ya mkalie nana gujo kanti nziani ya mvubwe nai ya ukaya ha ulange vale shemru mahe yeto mrongo za hamade zekabu abamba wotu binadamu idevan mina kaubila nge njarumaze suje watu kufu wa jamali funga njarumaze suje za haka ye suje ya mwando lumambianya ukaya ngasi na mwana mshahatu nzaze ikawa haza ya wanawara ruharuma insi ya Faransa wanawao onsi pia ye wamando habali ya muhindi haruha hindi zai wode muhu wavili habali ya gadra yani afrike haruha hindi zai wararu habali ya muhindi hindi zai mzazewo haparo jahana mbia katuramu mgutsi mrende sababu mauti yansu wetura nisaidi ulanse message dange jomkinishi wananguwa wakemzima ukawole weshikomoro wakemzima gujunjamba imani ya reje botwira juzi nsokoda honitsi kanti ye mtitika ude na kadamina ya weka waka na 16 ans riba kibala si haleti wono ha homuhuja hende haringe habu abala valizi haringe gutozi ezeruza si shanga tumwambie mwanangu kaingo noda amba je suis fatigué je m'en vais ola mzaze hotunda hakana 16 ans ola mzaze hotunda olade wararu hahundu bala ngabo muhindi ya bali ya gari ulobala umlindo luze moto hatu yezingu hovalizini habu mlango heda dunge muhindi ola hende zae c'est-à-dire hafanya izo wahuwa hewafanya eza jirihili wamzazola kana mlia tifanya message gejom kinishoka nga mweshele message kaudo naifanya na kaurongozo wana wao nwambi ukaya kabana hindu hana mzazaho mwenye uwazaya kabana hindu hana mzaze badika mzazaho katuhanza uhundwa ni njema badika mzazaho katuhanza uhundwa ni baraka na kabati mzaze tujuhanze mwana ya hundwa ni baraka shanga wazaze ikawo baiki warambwa kainu baraka ijoda honi shawo tsawo ukaya gamrongo wo minanzao haukawendo minanzao ni mnike mwana shawo intsumanza na we mwanadamu wako eliwe mwanadamu mashallahu we imru mswalihina we imru adabi shawo ranza ugaranzo imo mjini waodo wazaze ikawo wadhulumo wana wabuho wana haruma tabu wakati kao wana ngwajunda watarahi wamrikao kwa tuanza ikaitoka wahundu wa Komoro ola rifanye message riamba rishemez aba sari zambao mwanamshe uwe deja sari fanya nongoza adula fanye 8 baada 5 ans fanye 8 ans mwanamshe uwe ye mhuhareje mzaza hareje mzaza hai haba sari zambao yema na mzazi ni mwana wakaunipara waliwa na mbio uzade hinri haukamba botura bai kirangwa katwafanya message mwanangu afanya maha hohuja shangam aminia ukaya hasiba bunda wana Mwenyezi Mungu mwanangu haja newe haja ilewe haukaya mwana hohija shakati mwema ndio obligatoire ya pike waza sindano du obligatoire ya dole masindano za drogue ni yake MP en forme chaque katinyama ola mrumahe yakaya mrenga yaro hange pirizo we haziahe umuwa we de mwana muwa mzaze uo hakaza ya mna mwana mzima ya mzade ne mzungu andene mwindi hafu makati ya corona izo mzaza kwa heka jaka ujua hauka haranti mzaza hai harejeyo wasimbi
shabanda hareje mzazahe katimfi katinyama haukangi hama mjufumuo yemrume ngepirizo badale ya souffrance ya mahana mah harejo soma mzazahe yabomiska mzenjena behinga nambiwa na shohangu. Il n'y a pas plus important dans ce bas monde que nos mamans. Mzadzamru, ikedo anza umake mzadzaho respect, ufanye mzadzaho upeu, yeka kutsulunge harmwe haki, wallahi bwana shohangu gamjonghunda regre detu, ani harmwe maisha yahan. Kabati zantabisha katika utsede tiwone moto huo, mwanamshe mwema, aya kantindo shango mwono ukaya, deja basa gaba gebeya kati hunu kati hula gibizarisha mzazi kana ujua amba utijei mzazi uzaya mwana kana ujua uturuke mwanae hamkawa mahaminji wita ya kamili hasa hamreje shabu ya mreje katifi kati nyama haukaya hede mrumi ya kade nae hatukaudomre masindano watukaudore masindano wakana mnamwa na hafu harmwe korona udi mnamwa na wamzaya eske izodi zurunao afudwali masula wazazi wenju wanaho walo hamweti ya Faransa. Ikawa wazazi wao zembi zao zonti pia gwanzao nyikumbi na shuhuli. Shawende hata wao watungu wao. La plupart wanaho wende pia harmafaye na wana watutimizi aji. Wakawa wende zao. Kwa tsoma la honi. Nzaza huduwa zoka ye yomanaho nguye shirikoli. Imanaho nguro hakadonu wanzanwa. La plupart ya njimba kwamba virus dans la rue, virus ya hondiani, il y a des esprit, il y a onukaya, il n'y a pas importance dans ce bas monde que de rester dans la rue. Il n'y a pas importance dans ce bas monde que de traîner dans la rue. Ils ont comme des okamana yo ont changé à immédiat. Gamma force wafanye zeka kwa tuta. Haukamzazika wa mana hengu juendata ya eme, hawi yanze mlika wa kabila, hawi silamu mkomori, uomrubeze hamsingania. Yemzadzwe wanahe wa mtla wa wara. Yemhuha reje, shabo ya reje katifi katinyama. Yemhuha jashangyo oblige, ketubidi, hambila kena uparujo kila shide ya zie, gebidi ya do piki. Ikaka ja pike yesidanya drogu kana ukamwema. Kana uparu kamwema. Na boya ka ani katimwema, rahareme, katimwema, rakajareba, katimwema, ngyo obligatoire ya reme, ni ya jua ushinda ya juhe. Ebo na heda abo mtuonge jao. Yuni heli mna mwanamshawu ya eliyo hoda honiyo. Shata de mama, uikana hoda ta change ya huwa. Uikana hoda ta ya juhunda ya huwa. Mzazamba botura reka mujuka uniwa. Reka kana uniwa, ntina ushida ndaziste. Uwede mwana wangu. Sumbo mezi minji na maha minji mwana wa yanrejei. Mele keur pasu makadbo shungwa sinyaleo. Mwana wa yanrejei. Boture mwana yanrejei. Haide hata gunrongozo shangu tsomrongoza ngeheli na utseha. Niheli comme ça na utseha. Katina hata are gutseho gunagala ça va, tu vas bien? Ah maman c'est qui lui? C'est comme ça qu'il parle. Maman c'est qui lui? C'est qui lui? Yala tuif. Zinde zahundu wanashohatu. Zinde wasuli wanashohatu. Na rombe zedu wa Mwenyezi Mungu wahifadhi. Na rombe zedu wa Mwenyezi Mungu anike rahma. Na rombe zedu wa Mwenyezi Mungu ya hifadho ulanga. Ya hifadho wana mawazari mwetinu. Haswasodu wana washe. Haukakadu anzali mwambieni wanahani ruwaona omonziani. Uwenji wana washe. Waungwa trene omonziani. Kwa tutata za hovura. Ho waona mnukutsongu na mama kuloshari. Na wawana washe wanwa mara. Wakongo umadetermine harma vya hokaya kwa tiwe mezitwa. Kapati le gozan dérange ni lomhara na biya mzazi mama kufanya namna imana wiwa msisa komori yenda hula bahula kana unga sindanu ya rema ba ike ngojo sufre shayenda hula ba sa spure mwana wo ya change sa spure mwana wo Mwenyezi Mungu amnikarahima umsisa komori mzazi katushinda butura gamjobe mwana wangu komori butura mwana wo yihanka unga kana deja 8 ans ya kamili hanjili badi hahujilia mimi rangu muna katide nae na katida minena mzazahe j'avais peur hola wabala nileti mzazi waeche
Hulamba na mzazi wa eche. Hauke mwana katsu ngutse hana jao. Yede hili atogo ufanya. Omhona heko tuzi ya guhamwa ibua. Comme ça. Comme ça. Yala tuifu. Katuzia. Hozia heli nudeka hale mesindana. Uo mwana yana timzaza hai. Yadunga muhindi. Ya muhindi woye de bazia. Yadujile masindano. Abasar zambe muhindi wonge pirizo. Wazaya mna mwana mzime mwana hafuarme corona. Na mnajo jwabezi jomkinisha kaudu wa uwe mwana. Ijomkinisha kaudu wa uwe mwana. Mwana ulona mbebena mzazi watsowe mezi. Twasho walo juma ule masindano. Za ujindula gega mwensukaya. Owana wangu wajo yashije. Owana wangu wajo viveje. Imwana wangu wajo viveje. Saspirika wa mnegliji. Katula mba normal. Hawa mremesinda no si jamais. Mwenyezi Mungu anahifadhi wanashahada. Mwenyezi Mungu anahifadhi wanashahada. Ntizie zedu abuwazazi. Ntizie zedu abuwazazi. Baka bati mzazi ya zayama na yakasuruke mwanahe un jour. Ok mon frère Sadi Hassan. Kabati mzazi ya zayamana ya kwamba ukaya ya kujilika hau ya kukana ke mwanangu gujojuha bandi mwanangu gujojuha gavroshi mwanangu gujojuha no wazazonsi pia hanya zamana yukana toma ke mwanangu ganjomloza nijiviwa nifanya hani za ufanya ili ni libe mabani hangu sho wazazwa komori omwima hangu mwanangu ni mnike mrubeke mroika tumanza neni hunda ukumbi wana wenji wapropose wangu wakomori hamada suwazaza honga wadunga wabarugwa zwango mijini wana wenji wapropose wakomori hamada suwajumbo ngo ma perdu narangali hadisi na paro ya mwana mshahara ya balia moto mkomori ika ukatina kirtas yendo hao ya bia mzazi kandoni mwanzao mbaba na mzazi wambia moto lauka ya katsuta mwana hatu ganzoli mfanya shuhuri ganzoli mdozi mdumo mjini bwana ola hajungu hakawa habi mwana mshokaya no tina ujwa baki na minawe ohanywa tujoniwa mwana ngedahu jusqu'à maintenant efami kwa tujumale mwana yaliyo wakawafanya shababi womena swamba kwa jomua shababi wamba minga mihunu Marseille ntina vala na jombeha ntina vala na jombeha gamida mine famia hangu mwana hanyu rango siku mahaba timwambe mwana hanyu kansumta mwana ngeda ni vini konu yefami kwa tsumparisa wodo udhulumifu abogarambia wazaza hatu na mwambe zedua be mwana mshwatu woyi mimi turamu ntu aminukaye ekana wa mzazahe haukaya mlika wakatimwe meakili esprit ya ngio perturbe ngukonti juma uji ile masindano ya perde mwanahe 2020 he corona ya junga kama la katu vive nguvive hasbabu sindano za drug nyinga mwanao ya ukaya ngamunao ya ukaya ya umaesha hau ya mimi ngamina sure toka kana wa mzaza yabo na yeye hata unokaya vome ya retourne chez sa maman hareje soma mzaza chabu ya reje umkomori ndo jukoda ya mlole abasa jamais umkomori ndo ya jukoda ya renge ya feriyo kana uhundwa kabata just mutarenge riski Mwenyezi Mungu anike mzazi wa hikma na mvuna suya wihaza ya wararu wa mtwawa yemhu harejei katifi katsinyama harejenge gabagebea harejengwe ndo hapili kana ujua uvivu watina kare meze pili za yala tuif mzadzako ikaja juanza ikihaza ya nai kaja juanza kuwa na wa mtwawa subhanallah Mwenyezi Mungu anike khatima njema na mwisho mwema. Mwenyezi Mungu anike roho na hikma na subra usomo wa zazatu. Shana mkira vinywa zazatu mrenso vura, na mkira vinywa zazatu mkema komprehensivu, na mkira vinywa zazatu mdoelewa, mrenso ubazuli, mrenso upeu, mrenso kaya ngamanzo menji, ngamanzo mumjini, be mumjini wenga tufanyada. Na bale mwana ho deja saha hara contre Afrique. Na bale mwana hasara contre mjini. Na bale mwana ho ngebavuni ngodo mbio. Maudu je ujitswe ye mwana ya yeuhika kumono. Hakuwa na wahunu hobadili hazi fikira yu ala segonda kwa ngwa jona wazungu we uliyoi owa bakingwa jo ujaje haukaya ye mhu haja sinema
kati mwema owa ili wana hemzaze hoi wanatindo ibaiti pa mfanya message ya mzaza hatu mkomora ikawa mzazo wana watano gehunu marse mzazo wakati na msihiri atunja hawombadua mzazo wakati na sadaka ya tuvera ne wanahi wa mrejei wakawa pia warenge wa jenu waruvu kapata hata mzima umbiridiyo tirungu wa tiyamba harma message ziba kidezedu wa buwazati comme non pas de journée communauté les mafundo leur mentino les manotabilité leur mentino les communautés à comme wakenti wafikiro ulanga no wana leur mentino impossible ujua fikiri ya turam parce que mi de shababi hamandao mi de wakozi zoni kozao shanga monao gabwe majilisi ya heze region gabwe majilisi ya hemiji gabwe mikonti ya hemiji kamna uparo jona mafundi watsanganyihe wabinarta heshawiri shahuwa nazarar mwetinu nuwana hatu waluma lahoni watsoba kuma lahoni watsungo utlawa une harmazi faye na ugajatimizi aj rabana rta hesolisio huwa na almoni kamna uparo jona mafundi wao gamjua una haruma maulida wende wale tsohole na ntile gamjua una harma majilisi wadwana ngeze bahasha gamjua una harmazi maulida zanyi kubi wadwana ngeze bahasha shani mwa babaha kukao ngamundo harmazi majilisi gamundo harmazi nyikumbi gamundo harmazi maulida nikonze bahasha zila kamnopa mushinda mkenti mjile grupe shinti rakansi wadzima rafikiro ulanga no wana wazono harmantinu rawanaume rawanawashi waluma perturbe watsowema watsola luma lahoni raomba dua hosonti pia ratsambanu kwamba mobilisation kamna waona shaturamu mufti turamu fundi wanikedara Antonio hamatsomai na maditsomai kamna uniona gajomona ninyi wanadamu wapeo gaso wanadamu wanga combien de personnes à Marseille ntoshida ratsanganyi haratsa hasolisu za wana wador mwetsino ratsa hasolisu za wana shohatu watsoma lahoni wanawanga ikao deja ngwa shohar mafaye na ukajatimizi age wanauma lahoni hao kamna uparu mwana nyiwa baba hapo kana uparu mwana nyiwa jomba hapo kana uparu mwana nyiwa mafundi kana uparu mwana nyiwa notabilite njuhira mina notsa solis zaho wana tokodu wana hanyo ndugu jorenga mharuma ya kazi ya reme jagila na zina bali mwana hengo ngula lo faye izo pia gamjo utikwa kagamambila Zopia ulumabeni gamjaba si uswatu vadabu. Ulumabeni haukaya sisi de ujuma biyani. Haukamimi de ujuma biyani. Kamnopa mpaka mlama. Dasi haundani. Buwababa. Imanuanasho hatu wenji walo ani watona direksio. Watonjwe shuanzao. Watongoro hawendazao. Hasibabu hili de malezi. Hasibabu hili katsi konyo nzima. Katsudunga na hadzima. Katsufunga katisha na mboda ya latif baibu mzaza hangu ngamuhombeleo duheze barakaza na mtume ya jailie mna mwanaho huo Mwenyezi Mungu yafanye mirakli ya mwanaho huo yavone yakili nje ya johunra mrume ya mwanzize insha Allah haukaya ikowa baba hatu walu faransa wan no wajomba hatu walu faransa wan nuwaziwa hatu walu faransa wan ima notabilite ne mafunde kangwa nkonyo nzima ngwaona mahaba ya hao nuwana hawa wazayaban ngwaona mahaba ya hao nuwana ukamwana tiwa mzima wallahi rjohun solution haruma e communauté hatu unulaya sho wababa hatu gamjua una usiku special wajuhenda walenso le maile wababa hatu gamjua una usiku special wajuhenda majilisi walobahasha wajuhenda duanili ya bahasha 20 na 30 shako juha wapansa ka hewe ribahiza makiesimanga hewe ewana wanga watsumala honi hewe ewana wanga walu harumatambu harumetsinu emazababi wanga watsuma kirtasu wala lao mobonze wallah yekaka mjajuha raka mkonyo nzima ataha solisio izaho wana no ulanga wahanyulu harumetsinu wallah karnambani nafasa ukaya mbali ya nrabo isho manzao nsoholi na ntibe yinji na madaba na bahasha shaka mtsuhanza kamtina mahabanu wanahanyi
haukaya yekanga bozi uko uzireklame wonda ami ekanga boko uzilongwa wonda ami njaparona fundi ya hiyaba ni azamba sauf Sadi Mohamed Jibril lo kwenda takataba na rombele dua Mwenyezi nike taufiki ngabju harmwe suji yabil shadombe mzaza hangu sodombe zedua shanjo hanze mwanaho huo umsise komor yende iho yabaki yafanye mahana mahakomor ihuka na hunda sindanu ya reme haukawo mwanamshi tugejo mkinishiha yabone hau Mwenyezi Mungu mtamani zimabo shage jakao bidi umuhetso dauni haho hiho haukagejo mkinishiha yahuwe watukufu wa jamalif ngarju harmwe suji yabili ye suji yabili nde ilo na monjuse haukaya imwana msheni mrongo za obano haringena na umahe haruna mabra haringena na umahe wawo waparo uwa wanu haringena na umahe wa subuti ou ziro hindribu wa komori imwana mshewoyi hazara faransa wanu 30 ans ngia kaulolo ndula ya mwando halolo ni mwana mme wa mwando mumjini hao haishide naye wafanya mahamira ula mwana mme ola haruha hendezahe bahari mrumshika tuzaya wadiwa za ukaya homruzaya mwana wa Mwenyezi Mungu do kusudie shumbeshaye wenji wafanyo mahana watsouzaya no sikwazaya o Mwenyezi Mungu do wajaindio gabo wenji wafanya 20 25 même 30 ans yandola watsuhunga Mwenyezi Mungu hawava wakati kao dia kaanza shamana yekaja bahari ngamanzo na wenye fitna hamanduo deze fami zahe mwanamme hulole mzade uo hata basaka tuzaya kujua watlawa wanda tsamdu mshamgaji na wadiwa zokaya mwana yombeho Mungu yokusude Mungu mwana Mwenyezi Mungu chatsi mwanadamu bandanga manzo kana utsoni bahari ngamanzo gujoni wakati kaodoe yanzao mwana mshatu wala halolo hafanya 3 ans lene mrumahe mrumahe hamanade nae hamwambia ukaya no je peux pas rester là kutuzaya ani zinji za tsunga ya manade mrumahe hedeza yabo narabi hafanya 3 ans lene mrume yabo ngena 33 ans haja halola ni mwanamme wa saya mumjini haishide nae 4 badala ya rantsiwa yadona 33 ans halolo ni mwanamme wa saya mumjini wafanya 4 kajarenga grossesse kajaparo kansi grossesse ola mwanamme mumjini haruha hendezahe wamana yabo kejajo paro joki lukaya halolo ni mrumahe wa mwisowoi ukakaja mambia pia haja halola ni mwanamme wararu mjeni haishide nae mwanamme wu haka umderange haka umtabisha katina mbia tukaulele mwanamshwatu hashidi hafanya mahaminga hashidi hafanya mahamira rudae nae yabo basa narambe yu 40 yandola yatsunga hata mwana haja hajua mwanamme nyumeni yabo mwanamshi abasa zamba ugena 42 ans hajua mwanamme nyumeni yabiraho barini ya haja mwanamme ola hamlola kawajabila même pas 3 mois mwanamshi haringe grossesse à l'âge de 42 ans haringe grossesse Warengena grossesse hodahoni wafurahi wajibiwa wamshukure mwanamme ola haone ya ukaka batijaye baada hajuke mwanamshola hasufre haishar mandulanraru kajahunra kajaparu kajaparu kansi grossesse kajaparu kansi regli kajaparu zerango siku yanshi harmaze dolanraru za oujirongo odaho kana ubana fasi nugo hamadazi na lilufanyishi habari wanungwa una mapapi ya sufaransa ya posili tsona rutsuda eze hanya yamji trompe wallah yuko wanadamu kwa tsurongo wa turamu jorongo c'est pas ton problème turam c'est mon problème parce que c'est ma communauté habaki dauna la mrumshahira ngo wakati ya grossesse ya kanse wasulisimwa mrumshengo mshanje katsuma ngaliando katsuhimidia Mungu
ndola ngaru ya tsunga hata mwana ya tsuparoka antiarendo nayi ya japarisa mwanamme ya mlola watuyenshi hata hali 3e mois Gregliazia grossesse ya njia 6 mois ya grossesse andisonongoze mrume nayi olio ya umgate olio ya ujiwa naye olio ya ufanya waone ukakabati mruhamandai mwanamme mrumshe hazaya rango wakati mwana mshalom zio mwanamme hadungu na rende na deklare mwana hangu na rende na nze mwana hangu gumbitso hula hambiha hula hamsisi hula ya latif finalement ula mwanamme hotunda haundu wale mwana hahe hede hanzi wane mrumme wararu ya kaya mlola ya mransi ya kaudomuwa uondu mwana mshenda ya manzi hanaye uondu mwana mshenda manzi hanaye odio ya wanzia mbabahe mwanahe ulobala ya tsonga ya lomziro ikao halolo rangu hali kajapanga grossesse à l'âge de 42 ans ya jaya hunga mungu ya mlola yendola yane miezi mga jaila mnamana ya kansi grossesse ila hata jia zaye ya zinise mruma yenda ya rengi mwana ule ya manzi hanola shoga ipasi shamrume wararu ikaudo ya mdunga ya bantsuta ya kaudomua wakomori banga monoka banzarugozini normali izo manzo harma rezo sociaux rikenzi do safila na basi na unji harma siasa shavitsinji harma zekoli za jo change ritsinji harma zekoli zembi zijiro hunulaya hauka hundi horili ukati komori walo komori waongo alozilo komori sirlo faransa garlozilo faransa kana unji ya mafiti ya lo komori nasi soti pièce lo hunu faransa karitsure verende la nshi komori si vous révérez les vacances, si vous les des familles, si vous cherchez des familles, ça sont des pièces où vous l'anzia. Ya bukanga bonongo za kabidisi ha finish. Des problèmes si vous n'avez pas zijuru armenti ya Faransa. Des étambu zijuru armenti ya Faransa. Des étambu zijuru watsona kertas. Des étambu zijuru ma innocent. Hundu rakabidi lo les amano. Oko walo kumongwa kozana wa wane wo pa ko lo alo sur place. Chassi singa siulaya. Bandanga sulaya ngamjo wana nizulo huno kaya mimi ekanga modo komori gamjo da vacances 1 mois 2 mois hamada nyoti pia mlo unu Faransa hamanyoti pia mlo unu Faransa heni ya sakomori nyoti pia mnangalia yao heni ya sakomori nika mlo da mfanya 6 mois na 7 mois nyenda mfanya mwezi wa nusu au mwezi mjazani ya buna ridai ezendo na harmoni ya Faransa wanadamu wengi walalo mondiani wanashaku wengi walejito mondiani walalo mondiani watuna tamba mlu watuna tamba za fami yeshababu wihende uli ya he yemuhusinu désolé le kalima haukima na mshoyi handrongoza naye wakati katsi mpara simwambia ya ukaya hulolando langa kujaparo ranga grossesse kujaparo kamzi hujahulolwani mwanamme wemrume wane Mwenyezi Mungu hahunika mnamana hakawone saukaya hewanwa umewao ya ukaya mgamjombo katika donjoka hanza ne mwanamme kaudo ujumlo la njoka umnikareviki hujabu mwanamsho hangu ngopinise mrumao hulu wazaka Mwenyezi Mungu yakahuteste hajujwa urenge mwana huo hajujwa ya mrenge haukaya kunfaya kunu kajahia na erreur jala waizi kajahia na erreur haini zuyafanya udo sharia ya bubu mwanamsho hangu yemwana haho ne mruma haho godo wa mnike yemtwalaka haho ya hulola wararu yendola yararu ikao hahuwa hahutsimbiambi hahutoa wade humanzi hanaye yeshababi woibotira mimi ya muhambo verite simwamba ukaya yenda wa mvumbuwe shaba wa imani hanami abatiramu sinaujua nende na mvumbuwe sinaujua nende na mkonveki shanso kanza botiramu nuhambiye ulanse messaginu ye famia hae wajue ya ukaya mi porto bonoro sumu mwana hao s'il vous plaît mets le cœur parce que ma kalbo shwani sonjia au signaler mes vidéos Mwenyezi Mungu naruniki khatima njema za huwa nadamu wafaze roho watuna hakamba kwamba ubinadamu watu uelewe fasila savoir vivre watu uelewe fasila njema yemzade weiwa peo
Et quand Gamrongo Helilo, ma soeur, montre-moi. Parce que Hamba kuna unibana fasi katsinjar mwe sujet. Gamjuhar mwe sujet nabe ukaya we mwanadamu wa peu. Nane famia ho ke famia ho kwa jau conseiller. Wahwele za kaya deja ngio trop tard. We mwana usahu manziha na kalbosh la ex. Ima ex wa hulo la kwa jahuona hiru kwa jahutukuza kwa jawanza. Wahuransi. Wende zao. Gumuno kage na valori hane mruma. Gumuno kage na valori hane mbebe mwana. Mwenyezi Mungu akaujia dalili daikalu ya jahutulio mbele. Bonije nyinyi. Gamonzum de dire que gas de nationalité, gas de makiltasi, tu vas, si tu parles à mon sujet, tu vas voir. Je le dis et je le répète, kabati unishangazo sauf Allah. Nguna kane makomando, wa mabra, homa la honi hanyu, shamorenda na ingarjo uzamba. Ohufa usiku uzima. Wajuka udoba ki wadufanya na komanteri wao makaseti. Sha wajufanya hamadami wanilaye, wafanye video, wanibishe message si eka wanaume. Ekanga mambumbi. Yana tuif, unubi nadamu sabuye famiyahe. Ibandi mrade nyinyi. Ibani mwale wache. Ibani mwanadamu shinuhini. Ibani mwanadamu shinuhini. Mwenyezi Mungu hahube mwana wangu jujwa ya mtamani. Yana tuif. Mwenyezi Mungu hahube mwana wangu jujwa ya mrenge. Hau ya hurenge wanzaze. Shangu jo uniki exi fantomu nuhusi sinema yakauhuwa yakauhurenda nayi uwambi ujo urenge mwana umwenzi mwana utsowahe na buhahuransi bahari kutuza ya hende zahe hakauhuwa lehuja upasa mrumme yesu permu ya hengio normal yesu permu ya hengio nrahafu yesu permu ya hengio mashallah ye manaha njia hakanti banda Mwenyezi Mungu hamba ukaya mimi do ukohuva niko urenga mimi uko uruzukia mimi utoruzukia Mwenyezi Mungu ahuruzukia bokalbosh kutina hata imani kutina hata roho shangono ya ukaya ngamuronge mwana ngo nende namnike ex wa hangu ya latif maskini kawondami ye ex wa ho wonjo mtimizi ni hutimizi butula we viola oui. Msheka uloawa. Na ya de moment gamriheze umbaru kwamba gaz. Ya de moment gamri excitero. Ya de moment gamri tunao ner. Haukawa hakubali. Minjo kubali mimi. Yeda muyangu. Hulolani wanga. Watushida wa hukamnamana. Ulolani wanga, watushida wafanya hata waka heroes. Shahuja ulolani mrubaharu woyi ani mrumahu efem. Bano problema nyongu wa shei. Nika manza umanzoni. Ya wata suwa naume. Ya wata suwa naume. Ya uko hanza mru kashidi ya manza. Wudo zero. Haukaya minti na ulia. Imakatundo mashashini. Nakana âge de 16 à 15 ans. Sika usorte shaka wajaka msorte wa mremo. Woku jakaya. Shawaka msorte sheri. Uwo yakaanza doni wona yakauna nzanja kaushida na mwanza. Wona kaumanza ndo la kaudwa bala tulamu mitsi mwanza. Tiparo jishilia. Mitsi mwanza ligavro shilla. Na balaola ya nikali ya njishila olado msungonda zembioni mtsahe. Shawa sake jajukira. Wanasho hangu, yo wanzo mrungu na manze. Yo tukuzo mrungu na mtukuze. Ya hurenda uyatsonga ulo mzaze, uodi ya kaubidi umbami. Haukaba na ujiru watu, yo wanzo mrungu kashili ya mwanza. Haruo langu nanzo, ngodungo utso wanza. Garuhambebo mwana mshewewe. Pense mbabi wale ya ukaya hulolani makarboshi wa ukabatsa tahurande ya urande heroes.
ulolone makaribosho ukabati ya hutukuza unakawe mrumishe wahuwa wahudungu kutsuzaya wedume wejawu kunoparujuzaya rangulewo ntutsa wendeza mrumme ikao haja hulola Mwenyezi Mungu bade mrumme haja hamahaba nyanzo hahujagia mnamwana dans 3 mois ye mwana hakansi haja hazala baada hazala ukauhangwangale mrumme uhanzo wonukaya wikati favorable rahano la yakauniwa wikati favorable rahano la kaunibiha haukaya izo ndizo wafanya urangie mwana wa hemrumme aho humanziha ne ex waho yakaudo huwa ya Latif wanuali hitima ibanisho manza uhindinwa na shahata yemrumme wahuwa hahudihi bahari kutsuzaya kutunanga grosses hadi wazauka ya mwana yonji sababu ya Mwenyezi Mungu doko ruzukia yashubesha hahurantsendeza ujahulolo nimri ya jayumeni 3 mois après baada ya ndola walolo ni wanaume wara watunga tandola walolo ni wanaume wara watuporonga grosses ulona 42 ans wajawalo ni shababi ya shababi wala tajuhulo la Mwenyezi Mungu habehemna daika hombani hao hahunika grosses ujauhimilie mrumaho shari ujahunange mwana oli ya wanzi hane mrumaho ya hunga keltase mwanahe wende humanzi hana mwanamme ne ex waho ex kao ye mana hula ansi hamba kutsuzaya ne hodo zangu ba hulola ni mruama mme wamando kujazaya hulola ni mrume wabili kujazaya si hulola mide mrume wara kutuzaya ya huwe ya huderange finalement Mwenyezi Mungu ahubeshe ya daika lija lihulola lihutoleyenia hutombe enceinte hakrizi ya mahaminji watuka utomba enceinte gorongwe mwana wahemrumaho wende wanike mrume yakauhutsimbia biye mtwala kao wallahi ngojo jiswa wallahi na Mwenyezi Mungu ngojo regrette de toute ta vie. Tu vas regretter ma sœur. Mwenyezi Mungu na jaili ujitwe shayatirenge mwana hauke mwana wonge innocent watukufu zingo kasinyangu zingo ngizwa nziro wanada Mungu anada una rohobi na upeu mliato ushukuria yiwanzo Mungu mliato ushukuria yatukuza Mungu mliato ushukuria yani kwa bahati ya Mungu haukaya yekati kandawe ye mwanamme welka ukabidi umanzi hata umbane hata ufeda wena ye mkiwa maduha zinyowa ili ya Latif ino hadisi hengi ya Rabbi Mwenyezi Mungu narisami ya samihi umatu wa mkrumi ya samihi si wa Komoro haukaya zirunrao zonti pia neni zirunrao yentimu hasula bunda ya saukasinga si makalbosh gaswane da mwapeu ya buga mjo hunda majiri ni makaseti kwa na uhe ya banu wani koriji en video shangwa jo uhe ya wadu komante ulaba waunukaya yewe hingli Ndu hamando yutu ujua njema mwana mshamando elafado nifanya minas tunamuti esujeniti ya huiti problema siyamba ambiwana umaho walone mabra wa njili yaki Allah que je compte yaki Allah qui peut me faire quelque chose mais des humains jamais sauf le jour si c'est écrit que ça c'est le dernier jour du Turam wana shang hauzia Towe numero kanga wajopa Nalkira de shukuri ya njema Insitwabia mwana mmehamando ye mwana hahi ya mzaya Mwana mshika ugaja kautomba nseti Gaja paranga grosesi badala ya ndola nra Ya jaringe mna mwana hataji ya zai Ya ringe mwana ula zini semrumahi hata mrume hotunda hundubala Ye mwana ula deja sede hanzi wane eksi wa hae Shamba bahe mwenye humza ya kajanzi wa Sambi madame, mais qu'est-ce que tu restais là-bas pour faire quoi? Rohoda honi hoendeza hoba we sinema. Uwangi capable de ne exiwa wajua huwe. Roha wendeza ho. Yenda wa demande, yenda wa mshitaki parce que kuna ule jizwa komo yole hake yaho. E mrume wa bukano tula nsuhanzanda de mrumsha wonai. N'importe quoi. Ya Rabbi. Watukufu.
Mtoni mirohangu ikanga wangu wajunga makalima ya umwambie shababi we na wambie mwanamshe huyu wahunge makalima wawambie ile saidiliane bala andaka sasipure waelewe sasi upande wa uhara ikanga mrongo dabona sumeo ikanga mfanyo message iyo ntina besoin de l'ensaidi j'assume moi-même haukaya ikati rongo tufanya message je suis pas quelqu'un que je me cache mais je suis quelqu'un que je suis ngamu mondiani kabati shababi ujue shangaza na kariboshi mjodo ona kokomanta kwa paros bitu ajila ya mondiani haukaya joana ikagaramba uze kulibanda kwa tsuelewa 07 48 45 19 33 07 73 aïe 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 07 48 45 19 33 na mtoe numero ya watukufu haini mlu ya pare ritsange fikira mwanadamu yafanye mrume yafanye nimefikira hangu ikaubidi ye mwanamme ya rohe yendezahe haukaya mwanamshewo ngujoka pre ya mdisesumu ngujoka pre ya mtimizi ngujoka pre ya muedena mtolaka haukaya efasira yabo ngwanzo ya reje mtolaka badaharenke mwana utsuwa mtolaka wa shamana wa mruma ya mnike mtolaka ikamtolaka kaudomua mtolaka kaumrenda nai mtolaka kaudom simbiambi bahari katsuzaya ikaubidi nezabidi tfanyishe mwanamewe ya juhia klawo simweleza hauri mweleza solution yenda wa mshitaki utimbe nafasi haukawa upeu mrumshi hamanduo ya luna 42 ya tsuparozaya ya lolo ndolanga ya tsuparanga grossesse ya jaya lolo ni shababi direct mnyezi mgamba mwana ya jabwa basarenge mwanaola ya tunike mrumahe bade mrumahe katina kirtas mbabahe mwanaola shedamnika x ya latif Mwenyezi Mungu ananiki hatima njema. Mwenyezi Mungu ananiki mwisho mwema. Mwenyezi Mungu arengeze roho zako zido kinaya rikiwanada maurekonese njema, rikiwanada maudokubali njema, rido jwaka mwenye kodura Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu ahuteste bo mwanamsho hatu shangono ya ukaya kutuelewa, kutuishia, kuna ufanya haukaya izo wanza ule masulah. Mwenyezi Mungu ananiki hatima njema ya latif. Mwenyezi Mungu beha ye baraka yahu ya Rabbi husumwana shohak yujuruda njema ya kubali yujuruda njema ya elewe ubehe nama ne baraka husumwana ume hena ruda njema ya kubali hena ruda njema ya shukurie baru Muhammad zinu unupeu mwana mshuwa iwe mrikao katimo kwa mtiti gemru mduhazi mrikao ngena 42 ans kutimo kwa mtiti Gabouan Rikao, âge de 42 ans, Watsongo Uzia, régler Katsuhuja. Gabouan Rikao, âge de 40 ans, Nashekao, ye 41 ans. Wonjwa Uzia, règle kwa zio, Nyabohozaya, Okwazaya. Gabouan Rikao, 45 ans, Uzia, Kekwazaya. Gabo 50 ans, Uzia, Kekwazaya. Uhungu bahatu wa Mrikao, Ngaonaka, 42 ans. Mnyezi Mungu ahuba mana, banda hulolo ni wangu wenji kujamura mana. Kutsuhimidia, kutsushukuria, kujashukuria. Guonsi ukaya, Mnyezi Mungu geradhi nawe. Gohotsuka ya bo vrema kutsona ukaya mwanadamu wanziza. Salam alaikum. Vous parlez participer hao. Awo gojo hubuma la ni ulioti mpaka vumbele dzina katunga rushili ya maswa. Salam. Minda me hono Marseille. Kanda nsange fikira yabo ka ye mwanama kajarenda ndo. Na mwanama mkomori mwanama rumosi kajarenda ndo emana za mwando ndo karenge mwana uti wa ndada mdwaji yani kambundwaji ilokosa Mwenyezi Mungu ajoka humbe manguda ekojwamba hunga deja hakosa dunia nikojwamba ahira ezavili lazimu ya respecte mrume huo emana hambali ya mariziki alo karibu neno nopozia mana deja basi wanasha basa le 42 honda 45 lamungenzi yao ko lazimu ya mbame yaangalie kangu cho honda wavili na wararu waenshi maade riziki ya hemwa na mmeo Mwenyezi Mungu yamtimilia akija ko lazimu arenge mwana ni kambada mndo aje tinje maruna renzi horendana nayi tinjema ngohenda no henda ndongoze zidi Demba kuna kazani mwambie nikaha ishia ya shanje shamswami nikama nayo deja trop tard
mwanahani kwa mrundu waji awe solution trojo njarumando la yoti nyangu Joshua ya he mwana mshene mwana mmesha tanzana boka mwana mshahare linai tumba hare linai manelo kosa Armando la yoti nyangu sa wewe par exemple eka kama na mme ufanyi wazo gwa bujobaki na mndo mshawo Aminda jobaki shaye hewo nweza he aweka uelewa donanzona brana mkado sarbi mbu Armando lasha ina mbuge na ngabo zeka mbugo jo sarbi de kangono ukaya ajalingi yo ukaya Elizangoza jiri bo maswel yarenge mwana yamnike exi wahe wararu yakayamdole abonge capable ya lisemru mewosumu ge capable ya muha swabude exi wahe deja hore je yarenge mwana wambu ya mnike mbu ya deja enshie na ya mwana twabia ya bongu dana bo ya mnike mwana kaujo koreja ja mnike wasaya abo deja mwana mewo kana hum respect mana hena sanzo ya ndege ngujomrenela ya bokaya weti ngirondo warenga isho wa kura wani kana mitufanya kufuru wa mwana mezo ajoja mrende ngujomrenda nziro rahani zo yakaya mrenda zola zimwa zitweso alikau karoko jamrende nro hena sanzo jorumreme msondomera yo bali alike mwana mewu tajado mremele yayo wa assalamu alaykum marhaba menji ma sœur Watukouf 07 48 45 19 33. Gagne harma 100 quelques. N'ampare m'participer. Donner ses conseils. Il et madame Mewoy. Y'a qui un peu soulagé. Et madame Chewoy, y'a par ses règles. Après, y'a des ans trop tard. Y'a beaucoup change de que madame Mehende Hamshitaki. Au devoir chez Aden, y'a un doka woy manahe. Y'a du wakati zengo joka ukawa. Ni mwanamme hauni okaya katsuhanze datle mwanamshewei harmatabu. Watukufu, la mjweda na mlahani, rumambenya ukaya karnauzia, ze haki za huwa nasho hatu, like karizamba, ze haki za hima zababi, like karizamba, ze haki za wazazi hatu, like karizamba, haukaya kamjazo ya zidohambwa, yode mana winji walo maveke ya ukaya weingwambo, yemana nambao, dabonanzo zichange haukazi ndongo za rengamda depuis très longtemps mahaya waza mahaminji rakanti jumaurindana nayi harumetsinu ketina mwanamshi shaulo favorable sonu mangu manilia de mwanamshi haukawa nduarizaya shorenda nayi ngajo wambia na wadojo ukaya ngo wanaona hao wanasho hatu ganyina na hanyu ganyina jomba hanyu ganyina ewe ani wajomba hanyu ni wababa hanyu s'il vous plaît ngo amadizo kazifanyishia wamrika ngujoka urenga tihale yabo ngujoka blokeha kuna wona ngoza usuregle haukanga wana 42 ans Mwenyezi Mungu hujailia uhundumana kujahunda mana somema exiwa shahundumana usumwa wana mekaudi ya hulola nyumeni hujahurenge manahe humnika ya exiwa wallahi Mwenyezi Mungu katira dinawe en plus exiwa ngujodo huona mwanadamu wapeu haukahakajuma uhuwa na uhutsimbiambi hamba kutuzaya wewe dume wewe koko kuna uze makama yao pia ma exiwa huwa hambi yao hujango tibwe mrume ikao de ya jawa mwafaka nawe de mrume ikao hahubeli ya baraka ujosonma ya huba mnamana duwa jawa nzo mtimbiambi finalima wasawa mtimbiambi Mwenyezi Mungu nanike khatima njema ya nike musoma muhanzahi rabbal alamin ya rijali ilke wanadamu wa udo reconnaissance marendo ao mruya dojo kawaida unanzo nani mwanze waikatsunanza nani ignorance jetifu hasibabu de mwanadamu ikatsuna na valeur mwanadamu ikatsunanza shi hazahi yantabishe yandeye yanrendenai vomie nanze ye unanzo rahana hanza ye utsonanza atampaka de yavo Mwenyezi Mungu gujo rijaile joka na her wanza rabbal alamin wanasho hangu Mwenyezi Mungu amnike nusubirifu hoso maze tambu hosomwa ze kufuru ikaw de mrondo nana nyikao do mrondo ro mahanyumbi Mwenyezi Mungu amnikeni imani ya mjailia ni mdole wa ukaya yanza mrumanza yatukuza mtukuza gerambe mrikao hahulola Mwenyezi Mungu hujanda hundu na mwana shautije hono ya ukaya ngamanzo le kalbosh la he exio hangu bawe hakauniwa hakaunreda naye atampaka de yabo boom Mwenyezi Mungu ujorjailia rikanemu hata hale haudoshe lizana zenjema heze baraka zangu na mtu